Wakomor mlio obonze na nanyi mlio hondani tosa na salam juhanyu tasir hondana harma enkwetso ya hatu yaho mfumo uskole unu rizibiti enukto ihusuo zemali za daula kao ngazire wao msaja ne azia asumani yazali nanzilo mreje hai harma ze dhamana hata mpaka leo yabo mwile wanro ya ukangaranzao rije harimale suala lihusuo investiture kao wajihudu muo wajewa ifanye ikao isa yaramiwa zaidi ya 1 miliari ya mapesa shikomori ani hamara saya zinu mali zingora ngwa zivuriziwa ho barini shaka batimba mradi itoka yonsi hadani kabana joka investiture hokaka bajafanya voti wandu fanya voti vote wa rais nge wakati yo bajaba hantiwa investiture izo kabati zafanya harma yanti kabajafanya voti kabajatsaula rais kabana joka investiture asumanazali ha zoya ufanya wizi wa voti hafanya ze wizi wa voti wa huo haibize voti za ma gouverneur haibize voti za rais ngwanzo ike hari wavotiwa ngwafanyao investiture na hakika izo rabo thuma rabo etafsiri nda inu nuka ngwanzo wa hunde shabaha wangamize mali za daula wanangea sawa teho maboshoni wado wanyisa zemali za daula ngazenda uzinji harmanti hatu na bo hena wakati ngari wanao wafanyilao mafitu kama wafanyao misafara wafanyao seminari wafanyao conference ngabo conference yafanywa sepadi kao mba ndongo ya mradi yafanya hao besele mwana masedi sufa ho helenje ha urubati ya jafara nsaja tembea ngabo zafanyiwa doa na morisi na sigina hubi ngabo ze investiture za ndabo zinu kwa zifanya hao ngabo mapesa ya tolo hasibabu ndo mwenje juzisa kanari ari junaidi hende haka ufanyisi wa matematiki na sumanazali haramambe 4G 3 plus 4 plus 5 nyingine nata hawasudi zaidi ya 17 miliari za kamili za mapesa zangamiziwa hasibabu mwenje nabo kabati mwenje harma yatiti harma mjiwaezi kwa jombe harma yatiti kamili gabo les lancements za programme hena usiku na costume cravate fi ngara lancer au programme fulani garo na hena usiku ma seminari za costume cravate leo jao pale du peuple tikina hubi retage hena usiku retage seminari hena usiku lancement tingine ani hakika wa wenye restaurant yino ngwa hotel ngwa ndo mapesa umnyanya waheze mafiti zifanyi hao hena usiku retaji na bukabati mbango hata nzima yino yendao harma yati tuzi ebanu faidari hundabu hindi aliswali harumu mahamili mahamili ani hata mpaka leo ngari wanao ze faida za hema mahamili mbabi za hazi alifanya harumu mahamili asumani harajenga sina mahaminane na tivumbwe mahamitano yakaniyo kablia de mahaminane yino ndugu hindi mbango hindi yafanyikati hata mbango nzima ichoka yonti kawa haifanya hata mpaka leo banu rais wa daula hau waziri yujo usana gamsano wakati nlobanu buda mshashi nlobanu shani hensi ushahidi wa hizo za manazinu katina kanizo ngabo baraisi kao juziti shia doktorisa hamba ukaya johari hanti wakende raisi wahe yede mbaba wahe demokrasi amedabela hanti wakende mbaba wahe ya independence asumana zali hamuhanti ka dembaba wahe zenrabo wakasumani kajapora mabarongo ya kodi ranzialo yabo jumotwa rabo ambiyo komo rabo hata do bas hajangu jikazo nabokana hari hawa university yeti de mbaba university yoyi wa wakati wa madabda radihale bani wode hato aria asumana zali ngo bawa university baronga fa university hindi nogo hindi enge bora haja hafanya namno kaya harma umsomo wa daraja ya juu wakai msomo wa usomesa hazi wa usomesa mhono wa hazi aborjo kari zingara mbanongo yoka asumani haja na msomo wa mhono hazi montiju rihundu wana wa usoma hazi ya bundo hazi za mwenje hazi za utiakaro hazi za ulozi hazi za dima izonde ze hazi kawa sina hajanizo harmanti hafu gamdwani haku rahane omsomo unuka wana wasomesa leo droit lettre moderne na tijindi nina ndini iyo misomo kao yenti kartina hajaniyo haku emakatiano yenti ngiyo na haja ya msomo wa enseignement professionnel ujo somesa wana namna hazabundo namna ya waza nyumba muone za jiri juzi harma emiji hatu hawle bavula hatu hambu singani na bangwa eze nyumba zakai hozangamia engeri kari hundu wataalamu wa waha za nyumba zinu wa wasi wa waha wa lehazi za bunu lehazi za nyumba wao engeri kari hundu wanaziana wasomisi wa harma elikoli ya msomo juu hatu za zabundo zinu
namna ya wahaza nyumba ilize nyumba zijue zikingie mihima mijiro hamada inde de maji kama maji tubu leo heni mdu ajira de fundi wa bundo yode maana kaza nyumba kasikupuha ni maana kakutunda beto ya tibla shinda ya baki mahamili hauka heni mdu ajira de fundi wa bundo enge dijwe chibi wage asuma ni bajikaza mtu bukarim baba wa university enge harma university ya hainu bakaba hundu namna ka risomese haku omsomo ambao enseignement professionnel risomese owana mhono hazi za bundo, hazi za ulozi, hazi za dima, hazi za utia mwenje, hazi za kufanya mkate mramba ze boulangerie nezo pia ani zone ze hazi kao ye Komor yenti hatu ngiona hajanizo emakatiano shati mafiti rimone sali ndo manuka ya emalia nyubu wa Komor ngahangamizio harma mafiti na nandisa harma emisa farasu manazali asuma nazali hende hata hawajiri anvio ikonomba ni hada msafara katika kanom nyanya hari president wa Union African karna ujua shesabu kwa na hamba baninde hatu waringe banu kwa tukwamba ze kweli ngabo umenufu hambi wako morka renge zemaliza do mwenje nazo kata sumani azali arejei amrejei kemba alwatu ani hafanya gros une yoka zenongoza mwenje ze tabu za mwenje sangizo bafuni masi kabati tabu mwenje mtena asumani hesa hazitowa namone nazidi mde makati ya hata mpaka leo sanga sina mahaminane zetabu za mwenje zilio harmani hatu ima pesa ya tola ya zaidi ya mbese milioni 20 miliari 20 za hema pesa ya Komoro kabla shindo tilwa mwenje tido harmo mjiwaezi ngeko jwa harmani enti kamili miliari 20 za mapesa wa Komoro na mwene babi mapesa wa ani abwaju waongo jifakhario leo na va costume na karavati na uzina na balini wazina na kwa tina mbarongo teko anzika waifanya miliari 20 za toale zaidi ya miliari 20 banonga ya wadoto wa haina mzatu moto wa pesa wanika soneleki ya ukataka tujulo idadi ndio namna hiyo hakawo kwa japora bazekoli kabati uvenufu harmana na wadesawenti ya hakika mapesa ya tola ni kwa soneleki kati na idadi donc tu fumbaza miliari za zila mhafanyiso calcul 2 plus 4 plus 5 je sais pas combien changa ya tola tena hena mzatu muhari yo tola mapesa na mzatu yani kiwa soneleki ili vake mwenje mwezi wa tumu ani haya narjana maze seminari za nrabo hena usiku tuna wetu wa pesa weni kareta jireta jamesema ngo actionnaire reta jasumani ne les familles ha ni koreta di seminari à lancement de je ne sais quel programme hena usiku ngwati gola se yazini programme za hindi ntiyo kabati tambarongo nzima yenda kabati hatanongo nzima yenda ndekanize harimo msomo asumani ranzi wareje yabo huwa likolinga kabati hata likoli nzima asumani kwa hata likoli nzima hata elikoli ya serikali isihi wazi ya kasiri kabati likoli hiyo ya serikali abo wandu washido wasombabi wale hamaza likoli za malibio ani kanazori jue hena ze seminari za hena siku za Henry imisafara ze conference na majambo zafanywa ranzi yafanywa hunu Faransa sepad mnyanya ai wajua na beka hari covid abambe se kwa joma de kolera netijiri ni ezafanywa Doha ezafanywa Morisi ani rama za bure singo na fiji na mafiti ani ze mali za hanyu wa Komoro ani watozi hantika jumoto zirega wazirumia harima mafiti nungika kabati atambamradi itoka vyonti ze costume na ze cravate ale ongari gasilitaji ngadi lanceo programu tiji programu ndini si yakamili kao kabati mbahindu nzima badinu raisi wewe ujoka nafali kimimi sijaba objectif yangu manzo harima omuda njoka banu sha gabo joka likoli harima ensinu pia amaze matande zikori za homso mwanti na ramali za homso mwanti mathalan hay hawabeka ekati jabanu omuda njoka banu garjo wan hata bakesha hula harima ensinu kabati shahula harima mwana tizamba banu mara mwalisoli mahamidi wanduwa onoka baka mwendo wa tasibu wa biswara zoka ensishi na jikimu harima shahula ukarika ulima baka shuwa zafanyiwa harima namna ya shahula ensi harima le dimar motiju ani lebo ensi asumani mahamina ni kamili ya raisi kijashindo wa pulaye za ulela nkuhu shampaka nkuhu ende ya hulwa Brazil kijashindo fanya mabashe ya ulela mbe mpaka ze mbe zineza hulwa Tanzania kijashindo fanya namna na rilime rikinaye mhogo na nrovi shaka zilao Tanzania
narlime nsuzi narlime siji shahula maadini ya jogdwari jikimu ya nsiatu harma shahula. Ani yonde tafsiri ya mndu wa rais au waziri wa idara fulani ikiwa harma muda fulani ngujohansi ni shahidi za bali tanza ni basa wewe nsi harma daraja yinu dasi harma tsiazisiwa ranzi 75 tampaka leo ranga uhuru kabati serikali ya shinda Tanzania namna ukabakaye namna ya mzungulia usahihisha mzungulio wa hoko Komoro harma ezisiwa hizo hizo meli hizo avio hiyo namna ya ufanyapo isaidishe ikurubishe ngazija na mwali ranzishindini umnapoa wansujua kilometro ngabi ya umapesa mashashi ya jofanyata ngo hizo ani izekezo ngo mru hati umramba kawe rais harma waruma mahakume na mine ani izo na johanza ani emapesa ya hamibu wa Komoro wanu watigo ya renga ya rumia harma mafiti haleori jarma investiture zaidi ya miliari hema pesa Komoro najoka urumile harma mafiti ngamona mafoto ani boko tsona ngema pesa wa tie pare ze pare zilio harma za menya harma mjiwezi shangwana ngoma foto ya sumani wakaza harma majojo harma ngo fikiri bala sujoi hadi sirini ze pare za puha hizo shai za wafilisha na mapare na mafoto ya sumani ya kazi wamo nziani juma ze pare za puha zisohandele sheha zirompo za kudi ani mafiti oui mungu ngamjo juwa mwanadamu wale bona vemba koti yangu yinu shati tiele kami mrahafu tirenga koti tikaza mutsina mukanai shekaleo kutonza uyele shamanzo urange koti ukaze remo jo lukanai le koti kalao bazen kudi kale vushe ngaljo heya asumani ngwanzo uyanenge tapiruju ana tapiruju ngukazo abaye magamanya liyo hamaze pare hata mpakadi wanungwa jo ujua ukaya zipara hizo ngizonga amazo tipia omjiwezi ngamdojo hamaga mulekeza oholekeza omjiwezi yotinongo ya circonstance yogazo kende hena usiku ina narazo harma mijeza ya dunia omjiwezi wolekezi wa hena usaya ngabo wondo hazi wafanyawe hazi hiyo shasi mpaka hani ngabo joko jara isiti mnahubi iweka je ngatoka na mradiri zaidi ya miliari ya mapesa shikomoni ngatola yangamizi harma mafiti ya investiture zambishi ngabo zamba ka investiture zo dofanya fukoni wanoda fukoni Faransa malamba au salle de fête au salle des ambassadeurs on tujua ndini wafanya mbadilishiano dhamana wa rais zihisaya shasuma ni garma ujinga inu ahli ya majahilia yoka mpaka yarango wa Komoro na bado tuko wanatena oshonga wa hatu si wa Komoro na nekanya wa Komoro mkubali mjuha mwende mjaza ya stadi ya Maluzini na nika mtina maji kamtina mwanje kamtina shahula kabati leo kabati hata manongo enda harmanti hiyo shabo maudu ngamjo juha mademo ajaze stadi ya Maluzini mdore me yasuma nikoti ani makati ngatusisawa hakika ebanu si mwandu hindi wa Komoro si ya kamili kabati mwanje harma mijia yezi moroni ne mijia dunga moroni kabati mwanje kabati maji mwanadamu hindi kati maji na mwanje na shahula na msomo na likoli na mnono tengozo kabati tambano ngo zimekao asumani haikingi haranti hiyo shaka mjujuha magari ne biarafa kimradabi waliwaza biye wajeho wajone wajaze stade ya Maluzini wadore makoti emergence gebana emergence yanyu yoke na dingo yoke na uso mnuka yiwono mahala nzo ende barongo hindi ni mwado hindi ni mwadisa mjuka unambia kaya tinga na emergence ngo hindi dom nono dom somo lezenzia dom sakhilisho omzungulio wa Komoro harma ezisiwa de ufanya namno kama mwane no bure waho wana dom some so wana mhono wa hazi joka msomo ujoka na faida nensi netsoka sumu shabu nganda harma emergence ira isindo yi na ikatina hata mbanongo zimekao haifanya harma nsi amrejenga msizo hakuka aliswali harumu mahamili hata mpaka leo zenye shahidi za haya ya marehemu aliswali gizo bonsi juu hapo ngamzionao ijokanza ya meka tuziona hapo vile ikatonza mbeze kweli nti ilona rais ilona mahaminane yatoshinda ufanya namno karijikimu
harma mabawa nari hunre pulaye za ulela kuhu nari hunre mabasha ya ulela mbe na mbuzi rijikimu harma irebo ritife haulu nari hunre namnoka rilowe ezanfizatu borilo harmansi ya bahari izo pia kabati izo pia gari zenfiga zihulabonze inyama ihulabonze inkuhi ihulabonze umhogo nezenrovizi ihulabonze ani alafu rijeno bakari nga serma emergence ani rikanza hamuta swari watukufu rimone seni babi enamna zemaliza hanyu zirumilao haujahilia hafaida ya asmana zani ne fami hai no ndwai ni safara investiture za rabo utoa mapesa warenga protest kwa walekeze mwenje na hizo rabo kwa wenyisa utawa maboshoni seminari za rabo za mafiti za costume na cravati cretaji na usiku na retaji warenga mapesa wani karitaji ambelisema kwa actionnaire he elotelila conference za rabo sepadi tijini ni Doha Morisi mapesa tionga mizo bure kabati hata mbamradi itoka wote hata umiso leo nsuma mbiani zoka edeti ya hatu ipanda isari wasuli 2017 nsujabala i triple 2017 hata na leo 2024 wanujo fanya ukopa mapesa ngema pesa nubo ya kopa serikali kamtoko rambia kari fanya ngwendi na mafanya zenzia na mwalekeza omsomo wa juba ke msomo wa hazi wa usomesa wanahazi na mwalekeza zelapitali na mwalekeza zelapitali zikane plateau technique za ufanya zamani zone zapuza si pado ezapuza plateau technique na utwabibu wa kitaalam na mwalekeza zelise au zelapita au zelikoli zilo harama emiji na mwalekeza uka entiri joli sakhidishe omzungulio wa he harma ezi hawa komori harma ezisi wa raore za amali zao na mwafanya pont ya Tanganya shindi ni na mwali ngebano ze deti yinu mfanya deti hasibabu hindi bwa sumana zadi naona humedi mseji mafiti de misafara de seminari de sepadi de tiji conference za rabo de costume ne magari manene wapashiao yatona mradi basi yonde de justificatif ojoko ifanya harima namna deti hatu ya panda hata ya wasuli mtujua namna hindini iyo pia iyo nche yambi ikawu garanti zao wana hatu no wajuhu no joko uja wahelele empomrukiyo kanza hamuta swar rihone sembabi tafsiri ya hao wandukondo warumao entingwa irumao haufisilifu hautashonga zemali konga sinzo enti hatu yotiti maskini ngasina mali enge ribarikisha enge reto barikisha na ribarikishe embabirilo niyo wallahi enti hatu joka sawa na nti zero jina hauka embabirilo niyo ngari rumiao haufi hena mnastahiki sha warumao enti ngwarengawe mapesa wafanyezo wanzao batina ubenufu wambi wako morka rihundu ralikadha rirumi ya namna kadha izo neza jira harma emaji ya zubaiho wakati ekeneti ya haja wahundu misada nana covid warenga misada yo wachoma boshoni wambe hari wali bondo hazi iyo misada ya destiny wanongo fulani so keneti ya mdare jay emaji ya mdare jay ngajo uro jay tena ya miliar zaidi ya miliar rumilo wale uharma investiture rabo iyo jo saidi ya wanukondo wahondo le kafali na hemaji yondo harma le bavula sumali d'ailleurs singani nana bangwa nana mijia tena kwa wahondo le kafali ngabo wanu kwa tsina bantu bonala ngabo nzie kwa sonde sheha shanga ngoma pesa tufanye mafiti izo mimi na bao ngamreje na bukanga mtsomolizanisha bwa komoroka ngajo kasiri ngarikati ngari mangaliao ni eka le 26 ngamjo kirim baba hamagari ho mijini ya jia mrengeni mwedemo ajaze estadia maluzini ndore measumani makoti na nyile unga njumolila kakabati zenda harma intiyo kamtina mwanje kamtina maji kamtina shahula netokasum shabo maulu garjo mwanani mjazi wa harma magari mwedemo ajaze estadia maluzini ndio bandu kwa garjo uona ka kasujo mkomoni kwa zoro wendini ganganyi masanser abo mrati kilimdo hadal hamango do harma investiture harma estadia maluzini na pale fakim radabi na negociateur na tsimbani baondo ya bilihana nao wende wajaze estadia maluzini shira isikao katsu kingia zila haja zahanyu za haina usiku bwa komoro ihunga mdomo mreme kwa timu mrede hafanya mahami nani ngondo ya njeze mahami tsanabo jumo tum mrede ni nani alafu mdomo mreme kwa
wondo bantu tuko wona ushonga wa hatu nane kama buha wandu wende wajaza estadi ya Maluzini haureme ya Asumani koti daino wando hai habuka warengeze mali za daula ngwazirumiao hamafiti warengeze mali za daula ngwazifisidishao alafu nyinyi wa Komori mwende mwadore mama koti ngana mbomu Mwenyezi Mungu ka le 26 kama tunakubaliana de Maluzini wakati ngodo yareneje wakati ngodo yareme koti habo da Asumani yafanya ngo ndi ilia ilewe nsubaha yoka wa Komori wesawa lemewa naye aba hamu taswari inde kwa tsura kanzari birilewo do wone saukaya entsize mali ngazirumilao harma ufisidifu harma nogo sona mbamradi no entika tina ketupu hata mbangabo itoka yonzi ufisidifu juma ufisidifu randize misafara yasu manazali itona mradi randize sepadi ze conferences zifanyao obonze watu hata mba faida itoka yonzi ze seminaires za hena usiku za ritaji ze lancement za programu za mnyanya za mafiti za plan o service ya plan bwana tunaomba tijigulamu wangu mtuje inge bwana uha tujari mwanamsho wangu na shidage banu hapa mrosambi yo hunu ekacha hunu ya utawa shako mwoni gutsinzo chero wonde utsinzo iho wonde utsinzo iho yebano ye plan ya gulamu yembanungu yafanya hindi mahamina ne walo ndongo hindi bokula mwafanya hafaida hensi ye plan service ya plan ya kama ndo wetende ani mapesa abule tsingorengwa irumiwa harima mafiti investiture kastu humwe mapesa yarumiwa hasababu ramba ritinwa mwenje na siri tinwa hidza ngasi hidzani banzi inu mahamina nenaya nabo yedene wajawu ya henti sana ngetingo henjeza hena mna iyo nche yambika uneshe yao owana no wajuhu wajuka huja nge hautimizi ngaramba wa Komoro gani parano wa Komoro nyide monao ikale 26 mai ngamwenda umwajaze estadi ya Maluzini mreme Asumani koti banda mahamina ne ya Nakba ikawa hafisidisha yansi mrudi tena mumnike mahamitsa nyasaya yenda fisidisha yansi juma urenga zemaliza hanu hauzirumi hafaida za kinafsia magari na misafara na ngosona mradi shayati shughulihe nize faida hauna ze nazila kharija za hena Mkomori za hena usiku na unono maji msomo neze nogo kawaida za mwanadamu haina usiku hapo hata mpaka na banga kaza ukifu kwa tsoyatu garjo una nati narma kwa tsoyatu mfumo jao informati karibu shirani unono khair harma emala hoyan ya hata mpaka na yabo salam marhaba